Урматтуу жолдоштор, сот процесси жүрүп атат. Бардыңыздар, ордуңуздардан туруп койсоңуздар. Сот идиот. Идиот эмес жиндиби? Сот идиот дебейсиңби? Не, бу туура эмес болуп калды. Эмес айтып калдым. Сот идут. Идут эмес эми. Айта албасаң кыргыз тили айтып койчу эми. Не айткыча итетиги жинди келатат уже. Келатат. Соттун чыгып атканын да түзүктөп айта алышпайт эми. Сот идиот деп. Өзүң идиот болуп турбу? Мен азыр сотмун. Бүгүн сот процессин өткөзөбүз. Эми кыргызстандыктар үчүн сот бул жаңылык болбой калды, туурабы? Күндө эле сот, анан билебиз, соттолуп атат деп. Маани бербей калдык да соткочу. Эми туура, ар кандай иштер, маанилүү, мааниси жок иштер боюнча сот болот. Сот болгондон кийин ошондой бизге келген иштерди карашыбыз керек. Мен кече бирөө сурайт, бул соттор эмнеге мондай кийип алгансыңар дейт. Эми сот болгондон кийин бирдеме алабыз да, туурабы? Анан алган нерсенин беките турган жери болуш керек да. Көбүрөөк алып келип берсе каяка салабыз. Мындайда жакшы, канча акчаны салып алып кете берсе, эч ким байкабай айтам, кете бересиң да, көрүнбөйт. Ошон үчүн ушундай болсо керек да менимче. Азыр мындай болуп калды. Мен соттон өкүм чыгарам. Мен камалат дегеним бар эле докторго жатып алат. Эми камайын десем анысы докторго жаткан болот. Анан ушу үй камагына дей берип өзүм да чарчап кеттим. Мындай бир сунуш кылайын деп атам. Ушу сот менен докторду бир жерге бириктирсе окшойт тугандар. Биринчи палатадагы алып чыккыла дейм. Өкүмдү окуп туруп 4-чү палатага киргизип кой деп коем, болду ушунду. Ушунда жакшы болобу дейм да. Бирок азыр боло турган сот бул башкача сот. Мындай процесс болгон эмес, Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат тугандар. Себеби доогерлер мындай башкача да. Биринчи жолу койлор доо арыз менен мага кайрылып атат. Койлор, ооба, койлор, кадимки эле биздин койлор. Алар мынтип кайрылып атат. Биз койлор кой жаралгандан бери, кыргыз жаралгандан бери кызмат кылып, бирөөнүн байлыгына, мүлкүнө кол салбай, бирөө менен мушташпай, качан сойсоңор ошонго даяр болуп, ушинтип жүрсөк, бизди жанагы Тынар Курбаналиев деген куудул каяктагы бир депутаттарга салыштырып, биздин аброюбузга шек келтирди деп жазышат алар. Биз ошол куудул ойноп чыккан интермедиядан кийин жайлоодо, талааларда, көчөлөрдө оттоп жүргөндө башка жаныбарлардын астында уят болуп атабыз деп жазышат. Эшектер бизди көргөндө, депутаттар десе, жаман уялып кыйналып атабыз. Ошон үчүн куудул Тынар Курбаналиевдин үстүнөн доо арыз менен кайрылып, Тынар Курбаналиевден бизге моралдык, материалдык ушул чыгымдарды өндүрүп берүүңүздү суранабыз. 100 тонна күн жара, 100 тонна беде чөп, 100 тонна саман деп жазышыптыр. Ушул сот процессин баштайлык, анда тосбосаңыздар, мамлекеттик айыптоочу Нарымбек мырза каяктасың? Так, бардыгы даярбы? Даяр. Анда айыпталуучуну алып келиңиздер. Эй, сен мунун эмне колун байлап келдиң? Биз айыпталуучунун ушинтип колун байлап келебиз. Мунун тилин байлаш керек, тилин. Нуар байлама. Bunun öbürü böyle muştaşlığı kolun baylağı day. Öyle öndüsün. Так. Жолдош прокурор, адвокаты кана bunun? Жолдош судья. Курбаналиев адвокат албайм, өзүмдү өзүм коргойм деди. Акылым да жетет, билимим да жетет, өзүмдү өзүм коргойм деди. Анда озун чечип койду мундай. Кейиндер. Ana,
Kurbanaliyev sögünüp atat Joldos Судья. Kayır sökündüm. Азыр söktünüz mü? Enеңi деген çıkan yok. Jönlü ayak çıktı keyinler degen yerler. Так, товарищ Курбаналиев, значит, сам будешь защищаться, да? Joldos Судья, men Kırgız Respublikasının гражданины қатары бүгүнкү сот процесин Kırgızça жүргүзүүңүздү мен сизден талап кылам. Азамат. Өзү мындай кыргызга окшогону менен жакшы. Патриоттуулугуң жакшы экен. Мүмкүн калпакты чечип коесуң. Ya, Калпакты мүмкүн алып коебуз. bul kalpak, Joldos Судья. O ataman kalgan kalpak. Bul malta var kalpak. Bunu çeçkenge bolboyt. Bunu atam çeçpey giyip жүрдүгөн. Balam üçünü başından düşürmey giyip жүрgün деп aytkan maga. Çeçkenge bolboyt. Жакшы, жакшы. Mecburoçum men kalpak giybegender menen süйлөшпөйм. Mına. Al келчи менин калпагымы. Эмичи? Yemiş süйлөшөбүз мынакей. Так, анда сот процессин баштайлык. Сотко чакырылгандар баары толукпу, жолдош прокурор? Так, биринчиден bu koylardan arasında bir gana Kurbanaliyevke emес, жанагы Кодойгон тиги Борончу Кудайбергеновке да жазылган. Ошон үчүн тиги Курбаналиев поддельнигин таап келсе жакшы болмок. Мен сизден требует этем ушуну. Так, кана, поддельнигиң барбы сенин? Бар. Менден сурайсыз да кана, муну олар билет. Муну адам сурап да кана да. Кана мунун поддельниги? Азыр алып келем. Алып келем деген эмес, эртерээк келип коюш Tamam, керек. hiç belmeyiniz ki. Hadi. Hadi. Жолдос судья, мен түшүнбөй атам бу. Мени түшүндү деп атасыңбы? Эй, өзү гана. Bilmem özün cür desem, hoşko desem, çalıp kasından getire barbayım deyip durup oldu. Yetim sezgen akşayım işte böyle ağrın. Эй, бул кандай болду бул жок болсо? Ya bul özü gazeteli uşinti öyle turup vermek mi var? Oşo jana siler kozgovatkan iş boyunca dele bul oşonda dele uşinti ölümüş, bolle turup vergen başka işte. Kalganı men aytken men жооп берем да. Так, бул өзү Кыргызстандабы? Жоқ бұл Қырғызстанда. Бұл по-моему шығып кетті Қырғызстандан. Жоқ. Бұл Қырғызстанда жоқ. Кыргызстанда жок болсо жолдош прокурор, мындай кылбайлы, өзүнчө иш кылып бөлбөйлү буну. Так. Анан эми Кыргызстандан чыгып кеткен болсо, мен бир 7 жылга үстүнөн эле соттоп коеюн. Жолдос судья. Жолдос судья. Сырттан кандай мен түшүнгөн жокмун мен. Эми бизде ошондой мындай традиция бар да. Ким Кыргызстанда жок болсо, үстүнөн 7 жылга өкүм чыгарып коебуз, болду. Жүрөбүз. Неме? Міне ошондо Борончу Кудайбергенов кесилдиби? Ооба, кесилди. Mayli, неме? Tur ele, mayli. Ya bul emes çoğun oğlum, meridi 7 yılga kesip koydu o zaman, ancan da bu gemeli. Opşum uşul, iş kılgan adamga, şunday eken dedi, iş kılbas gerek eken adam uşul. İş kılgan adamın üstüne iş kozgoydu kesine de sizler. Ошон үчүн иш деп атылат да, бул иш. Kırgız satirası önük beyatat, elge bir başkaça gülkü gerek, elder gül beyatat deyip nalıganlardan, başka kudullar жылына bir жолу зорго жаңы концерт коюп атат. Men ay sayın жаңы программа коёюн деп ушул күнү түнү издеп, иштенип, ушул сатираларды элдин алдына алып чыкса, келип алып дагы иш козгоп атасыңар де. Aynen. В общем, Мельскаме көзгө кыйын эле болду да. Киме көзгө? Мельскаме көзгө. Так айтчы, мен киме көзгө дебей. В общем, Мырзахматов экөөбүзгө кыйын эле болду деп атам, мына. Жолдос судья. Түшүнгөн жокпуз. Ал дагы мэр болуп келип иштей баштады. Унчук эле башкалар кошо былтый отуруп, жеп içip алып кетип калса иш козгобойт эле.
Buğa şeyin kança meri geldi, hiç kimin üstüne iş kılgan yok. Hiç kim iş kılgan yok. Muzakmat geldi dağı bir yaka estelik, bir yaka fantan, yollarda asfaltta. Hem nereye mınan çıkıp köprü başladılar. Anlam arkasından çukula oturup anı kuup, ahırı mınan çıkıp köprünü mınan çakır bitirip koydum hadi. Tak, Tınar Kurbanaliyev. Siz özünüz korkup alın, başka biri aralashma, makul bu? Ya aytıp koydun da. Tak, oş aytıp koyganın üçün sot bolup atat hazır. Oşalaka özgele kıyım vardı. Eğer dağı ruhsat yok söyleye turgan bolsoň, onda bir 10.000 so'm kayıpka çıkan, makul bu? Ha boldu brat. Tak. Men sana brat emasmın. Keşir koş yolda stüdyo. Oşonda söyle. Tak. Paprovich'ki söyle. Emi Kurbanaliyev'e koyulgan günölerde. Kurbanaliyev'e koyulgan günöler boyunca 120 koyun var dep Kurbanaliyev açıktan açık ele menin oyumça uşu deputatlar dile aytıp atat. Men dele oyum emes, al eldin barın ele oyu. 120 degende Любой duraktın oyuna geldi, oşolar deputatlar da ayttı. Tak. Cevap versin. Yolda stüdyo. O cindiğe büren oyumine sottoysun arası. Dalili menin emez. Dalil. Yolda stüdyo. Menin oyum, eldin oyu, buna oturgan eldin oyu. Bul dalil. Oşolar da ayttı. Tak, otur, joldaş prokuror. Bul uşul 120 degende deputatlar dep aytkan dalil barбы özü? Yok, yolda stüdyo. Deputatlar dep oğuzundan çıkkan yok. Bırak menin oyumça, eldin oyunça, oşul... Senin oyun menen men ne sottoyun bu? Dalil barбы dalil? Jo, menin oyumça... Hem senin oyundu çöntöğüne salval ya. Aytkansın aytkan emasın bu? Yolda stüdyo mınday olganda. Yemi 120 koyun var olsa 120 koyun var da aytan bu. Ora? 150 de aytan bu. Yok. Ama 120 koyun var da ayttım suradı. Hem 100 ataman kalgan 120 koyu kalgan atam bu ay olçu. Oşal atam 120 koyu kalgan mende. Oturçu. Yemi. Yani nem oşalar çiçalaydı ki de hem Kırgız 120 degen sanda aytmaşız gerek bizim. Ya anday uyalatıken anday çiçalasa 120 olboy 60 bol olsun alar dikim koydu o da. Tura. 70 bol olsun. Yemi 120 dep oşo yakalı alparatat da bul. Hem koyum 120 olsa 120 de aytan bu. Yemi tigilerden 120 olatmay. Oşonda tıйытып alparıp durvanan oşolarga takıp atmay o. Yolda stüdyo. Men oyum oşonday. Sen oyun değil bize kaparsın. Sen oyun Dalilin bırakma. var mı yok mu? Yemi Dalili yok. hazırla ayttı. Dalil yok bolsa demek. Unçukma. Boldu. Tak 120 degen sandı aytkanga mümkün emes degen mizam yok. Eğer 120 koyu olsa bu 120 dep aytışka hukuku var. Bu ne 119 desin bundan keyin. 120 deyt de 120 olgandan keyin. Tak. Bul koyulgan günü negizsiz. Daha kандай günü ayt. Hazır ile ayttı. Uşu 120'nın arasında hazır ile aytıp atat. Atam bay da atat. Hazır ile ayttı. Atam bay. Otur şu. Dağın gülüp atan koy bay bu. dursayım. Ya. Atan bay bu. Hem atam bay olsa bay da aytayım mı? Atam bay olsa bay deyim, kembagал olsa kembagал deyim. Uğru olsa uğru deyim, tuğru olsa tuğru deyim de doğru mu? Tura. Atam bay olgan. Ölüp kaldı o kişi. O kança yıl oldu atamın ölgönüne. Atam bay. Tura. Bağacaksa atam şopur da aytmam. Bele kalmak. Yok. Yolda stüdyo. Siz men düşünme kaldınız. Atam bay dep aytıp atpay özüle. Aytıp atat ko, oğuzundan çıkıp atat ko. Atam bay. Hem atası bay olsa atan bay deyim ne deyit anan? Oy atam bay dep alparıp digi şefke takıp atpay mı? Kanday düşünmedin mi? Öyle bizde atası bay olsa aytpak ele degen mizam çıkkan emes. Oy ötkönde toyda oturganda özüңüz dedele aytsam uşintiп ayttınız ko, ova debin. Al toy bolçal, bop turma.
Bu yer proses bolup atasiz. Neme oşontup atpayбы? Dalilin yok bunçukla boldu. Men oyumça oşondoy boldu. Sen de oyundu bana gerek yok. Sen oyun Rahman Akam Nurgan var mı? Жоқ қандай? Бұл қандай сөйлеп? Atasıbay olsa Atasıbay deydi. Anam ne deydi? Dürüst ne? Tak. Bu dağın ne gizsiz. Daha kanday Болып тұр. Болып тұр. Жана қашадан секіріп кеткен қошқоры жөнінде айтып берсін анда. Айт, жана қашадан секірген қошқорың айт. Katır Yine koçkor sekirdi böyle. Vay aksakal emi koçkor sekirse koçkor sekirdi deyim mi? Eğer koy sekirgen olsa koy sekirdi deytelem. Doğru ha? Türkçe'de dostlarım var. Oşalar toy kılıp men Türkçe'ye ketken men uyda çok olam. Men çokta al koçkor menden başkan ukbayt al. Ошо секіргендегі үйіңізде белеңіз. Men Türkçe'ye toyga ketken. Aha. Men toyga ketsem men joktuğuma faydalanıp bayağı koçkor barıp sekiriptir kaşadan. Koçkor sekirgenken arkasından koşa 5-6 koz koçkorlar koşa sekiriptir altından. Anam? Baldarım toz olayın deyip çıksa bir balam niyesini odara süzüttür bir koçkor. Ha sekirip atıp bayağı koçkor bütün kaşağa indirip alıptır. Ana ne mal koçkor menin korumda turunda bana gerek de apkiri izolatörge apkirip kirali. Ana! İzolatör dedi ana! İzolatör dedi жолда судья. İzolatör de vatan. Öyle ne? O izolatör olsa izolatör değil de ne oldu? İzolatör dedi. Koydu izolatörge apkiresin mi? Ama koyun bütün alıp getsene o bir bansa cetele bar olayım hoşam. Yok bütün alıp get. Жолда судья bunda kılınız. Buna prokurorda alıp bar bir Moldova okudu ondan Moldova'ya mı okutmuş gerek bir öge? В общем, жолда судья ушыдағы құтылғаны қалды. Не кетір? Что-то мен ойымша Sen oyundu bana gerek yok. Bana dalil gerek, dalil. Ana. болып тұр. Dalilin var yok bu. Болып тұр. Бұл бойынша дәлел жоқ екен. Жаңағы жаңғыз tekesi Теке жөнінде айтып атпаймын, теке. Teken var bu. Maksakal al tekem var eken eldim barile bile жалгыз teke var eken. Ama? Tekesi olsa var. Tem böyle al teke kaçandan beri жүрген teke. Ana! Болды шыққан шаппағына сіздердағы. Жаман мені büyüsmekle. Жолдас судья, al teke atam emez o çoğ atam var da var bol çal teke. Al tekesi yok biz koy bakmayız. Oşo 120 oşo tekenin arkasından жүрдü de o teke. Ana! 120! Ana! Айтып атпайым, осыдан шығып атпайым. Tohtot Мені deme. büyüsме, ұшы құтылғаны қалды дағы. 120 деп текені айтып атпайым. Öyle ne mi? Hem 120 koyup olsa tekesi olsa aytat da. Ya aksakal hem elestedin joldas судья. Eşikin altında teke ottu otsa. Siz gelip sorasınız. Buna teke seniki ödeseniz. Ya bu teke emez at desem siz aytarsınız da cindisi mi değişti tura o. Doğru. Haydi tutmayayım temboyla al tekesiz berkilerdi bağız невозможно. Между прочим, men uşul proses başlarının aslında oşo kişiye telefon menen baylanıştım telefon çalıp. Tak. Men uşunday mesele götürülörün bilgenmin. Men a kişiye ayttım uşunday degen bir kuduldun üstünden iş kozgawattım ele, garawattım ele. Buga sizin oyunuz kanday desem a kişi maga mıntip ayttı. Men bunu Kırgız satirasının öte bir jogorku dengeli dep bilemin. Bu demokratiyalı prinsiplerden en bir jogorku çegi. Her kim özünün oyun, temboyla kudul satira menen aytkan hukuktu. Men oşo balаны görбөй жүрөм. Eğer görsem özüm bir kolun karmap bir belek bireyin dep жүрөm dep ayttı özü. Neme? Oşarı mintip ayttı bu. Oşarı menen akalarıma, yukalarıma aytıp koy dedi. Oşuntu ayttı, oşuntu ayttı. Nesi var iken bunun? Daha kanday günahlar var. Yok mu? Жоқ. Bu yok bolsa onda sottoluçuğa akırkı sözdü vereyim. Akırkı sözünü söylep koyun. Amen be. Ava. Men Kurban Aliyev Tınar,
Kırgız Respublikasının gражданины қатары ушул куудулдук өнөрдү тандап куудулдук өнөрдү аркалаганыман кийин Кудай канча өмүр берген болсо ошол өмүрүмдүн аягына чейин элге жаңы күлкү, жаңы сатира, өлкөдө болуп аткан нерселерди, терс көрүнүштөрдү күлкү менен, сатира менен элге жеткирген. Колуңа келсе асман ташта бер. Азамат, Азамат. Так. Жолдоштор. Тынар Курбаналиевдин үстүнөн коюлган жалалардын бардыгы такталбагандыгы үчүн Тынар Курбаналиевди сот залынан бошотулсун деген өкүм чыгарамын. Рахмат. Так. До конца бошона албайсың. Мен баары бир жогорку сотко чейин даттанам сени. Сагабы, сен экөөңөрдүбү, мунабы мылтык экөөңдү жок кылам мен. Жогорку сот өздөрүнөн бошобой атат. Так. Рахмат. Мен сага айттымбы, мен сени ушу камырдан кыл суургандай кылып алып чыгам дедимби? Ооба. Ама камырдан чыккандай эле болдум азыр ама. Болдуңбу? Ошондой. Камыр эмес суюк камыр экен, байкадыңызбы? Бу камырды нан кылып элек майда-майда преш кылып итке сала бере турган камыр экен бул ошо. Так, Тынар. Эмне? Суббота күнү баламдын тою. Болду шеп. Өзүң алып барасың, а? Болду шеп. Либой той. Анан кийин. Той менен расчет болдук, а бияктан сот несенен Болду. Тойбу? Той болсо мага коюп коем. Үйлөнүү той, либой той. Муну Абдулдака борончулар алып барган тойлор неме ажырашып кетип атат. Да? Неге? Билбейм, Жамбылакка алып барган тойлордо баланын чачы түшүп калууда тез эле. Мына мен өзүм катырам тойду. Үйлөнүү той, юбилей, жентек той, тушуга кести той, Беркиндей кести той. В общем, үйлөнүү тойду өткөрүп, жар-жарын айтып ака барып никесинен кыйып коебуз да каласа. Либой жар комплект багы. Демек өзүң барасың. Дагынан башка бирөөнү жөнөтүп берсең айтып коеюн. Мына сотту башкадан дагы козгой бериши мүмкүн, а? Болду. Болду, сүйлөштүк, а? Болуп тур. Эми кочкор секирсе, кочкор секирди дейинби? Эгер кой секирген болсо, кой секирди дейт элем. Туура. Турцияда досторум бар. Ошолор той кылып мен Турцияга кеткен, мен үйдө жок элем. Мен жокто ал кочкор менден башканы укпайт ал. Ошо секиргендеги үйүңүздө белеңиз. Мен Турцияга тойго кеткем. Мен тойго кетсем, мен жоктугуман пайдаланып, бая кочкор барып секириптир кашадан. Кочкор секирген экен, аркасынан кошо 5-6 коз кочкорлор кошо секирип тур артынан. Анан? Балдарым тосуп калайын деп чыкса, бир балам несин одора сүзүптүр бир кочкор. Секирип атып, бая кочкор бутун кашага ийилдирип алыптыр. Анан эми ал кочкор менин коромдо турганда мага керек да, алып кирип изоляторго алып кирип кирали. Ана, изолятор деди, ана. Изолятор деди, жолдо судья. Изолятор деп атат. Ойлонон. О, изолятор болсо изолятор дейт да, эмне болду? Изолятор деди. Койду изоляторго алып киресиңби? Ам коюн бутун алып кетсең, обул больница жетеле барулайм ошол, мына бутун алып кет. Жолдо судья, мындай кылыңыз. Мына прокурорду алып барып бир молдого окутуп, андай молдону эми окутуш керек бирөөгө. В общем, жолдо судья ушудагы кутулганы калды. Негедир, что-то мен оюмча. Сен оюңдун мага кереги жок. Мага далил керек, далил. Ана. А болуптур. Далилиң бары жокпу? Болуптур, бул боюнча далил жок экен. А жанагы жаңгыз текесичи. Теке жөнүндө айтып атпайм, теке. Текең барбы? Максакал ал текем бар экен, элдин баары эле билет, жалгыз теке бар экен. Ама? Теке сосу бар. Тем боло ал теке, качандан бери жүргөн теке. Ана. Болду чыккан чаппагылачы силер дагы. Жаман мени бүгүспегиле, Жолдо судья, ал теке атамен эмес, чоң атам бар да бар болчу ал теке. Ал текеси жок, биз кой бакпайбыз. Ошо 120 ошо текенин аркасынан жүрдү да, ол теке. Ана, 120, ана, айтып атпайбы, оозунан чыгып атпайбы. Токтот Мени эми. бүгүспе, ушу кутулганы
kaldı da. 120 деп tekken айтып atmayın. Öyle mi? Hem 120 koyup olsa tekesi olsa aytat da. Ya aksakal hem eleştirdin jol usulca. Eşikin altında teke ottu atsa. Siz gelip sorasanız, buna teke seni gibi deseniz, ya bu teke emez at desem siz aytarsınız da cindisi mi değişti tura o. Tora? Aytırtmayım temboyla al tekesiz berkilerdi bağız невозможно. Между прочим, men uşul proses baştaların aslında oşo kişiye telefon menen baylanıştım telefon çalıp. Tak. Men uşunday mesele götürülörün bilgenmin. Men a kişiye ayttım uşunday degen bir kuduldun üstünden iş kozgawattım ele, garawattım ele. Buga sizin oyunuz kanday desem a kişi maga mıntip ayttı. Men bunu Kırgız satirasının öte bir jogorku dengeli dep bilemin. Bu demokratiyalı prinsiplerden en bir jogorku çegi. Her kim özünün oyun, temboyla kudul satira menen aytkan hukuktu. Men oşo balаны görбөй жүрөм. Eger görsöm, özüm bir kolun karmap bir belek bireyin dep жүрөm dep ayttı özü. Neme? Aşar mı intiba menin nemesi? Dalil. Jolda sudya. Menin oyum eldin oyu, buna oturgan eldin oyu. Bul dalil. Oşolor da ayttı. Tak, otur, joldaş prokuror. Bul uşul 120 degende deputatlar dep aytkan dalil var mı özü? Жоқ, жолдас судья. Депутаттар деп оозунан чыккан жок, бирок менин оюмча, элдин оюнча, ошол Senin oyun menen men ne sottoyum bu? Dalil var mı dalil? жок, менин оюмча, Hem senin oyundu çöntüğünü salval ya. Aytkansın mı aytkan emesin bu? Жолдасы ya мындай болгон да. Эми 120 koyun бар болсо 120 koyun бар деп айтамбы? Ora? 150 деп айтамбы? Yok. Ama 120 koyun var деп ayttım, suradı. Hem 100 ataman kalgan 120 koyu kalgan. Atam bay bolçu. Oşal atam 120 koyu kalgan mende. Oturçu. Yemi. Yani nem oşalar çiçalaydı ki de hem Kırgız 120 degen sandı aytmaşımız gerek bizem. Ya anday uyalatken anday çiçalasa 120 olboy 60 bolup alsın alar dikim koydu odata. Tura. 70 bolup alsın. эми 120 деп ошо якка алып баратат да бул. Hem koyum 120 olsa 120 деп aytam bu. Эми тигилер да 120 болуп атпайбы? Ошондо кыйытып алып барып туруп анан ошолорго такап атпайбы? Жолдос судья. Менин оюм ошондой. Sen oyundu bir caka parça. Sen oyun Dalil bırakma. var mı yok mu? Эми Dalili жок. азыр эле айтты. Dalil yok bolsa demek. Unçukpa. Boldu. Tak 120 degen sandı aytkanga mümkün emes degen mizam yok. Eğer 120 koyu olsa bu 120 dep aytışka hukuku var. Bu ne 119 desin bundan keyin. 120 deyt da 120 olgandan keyin. Tak. Bul koyulgan günü negizsiz. Daha kандай günü ayt. Азыр эле айтты. Ушо 120'nın arasında азыр эле айтып атат. Атам бай деп атат. Азыр эле айтты. Атам бай. Otur şu. Дагы күлүп Atan коюп bay bu. турсайм. Ya. Atan bay bu. Hem atam bay olsa bay деп aytayım mı? Atam bay olsa bay deyim, kembagал olsa kembagал deyim. Uru olsa uru deyim, turu olsa turu deyim de tura bu. Tura. Tura. Atam bay olgan. Ölüp kaldı o kişi. O kança yıl oldu atamın ölgönüne. Atam bay. Tura. Bağacaksa atam şopur deyip aytmapım, bele kalmak. Жоқ. Жолдос судья. Siz men түшүнбөй калдыңыз. Атам бай деп айтып атпайбы өзү эле? Айтып атат го, оозунан чыгып атат го. Атам бай. Hem atası bay olsa atan bay deyim ne deyit anan? Ой, атам бай деп алып барып тиги шефке такап атпайбы? Кандай түшүнбөй калдым. Öyle bizde atası bay olsa aytpak ele degen mizam çıkkan emes. Ой, өткөндө тойдо отурганда өзүңүздө деле айтсам ушинтип айттыңыз го, ооба деп. Al toy bolçal bop turba. Bu yer proses bolup atasın. Эмне ошентип атпайбы? Dalilin yok bunçukla oldu. Эми менин оюмча ошондой болду. Sen de oyundu bana gereği yok. Sen oyun Rahman Yanakem'in urganı var mı? Жок, кандай? Бул кандай Atası сүйлөп? bay olsa atası bay deyit. Anan ne deyit? Dürüst ne? Tak. Bu dağın negizsiz. Daha kanday günün var. Болуптур. А болуптур. А жана
кашадан секирип кеткен кошкору жөнүндө айтып берсин анда. Айт, жана кашадан секирген кошкоруң айт. Катыршы. Міне кошкор секирди беле. Ой, аксакал бул ошондо деле ошентип өлүмүш болду туруп берген, башка эчтеке. Калганы мен айткам, мен жооп берем да. Так, бул өзү Кыргызстандабы? Жок бул Кыргызстанда. Бул по-моему чыгып кетти Кыргызстандан, жок. Бул Кыргызстанда жок. Кыргызстанда жок болсо жолдош прокурор, мындай кылбайлы, өзүнчө иш кылып бөлбөйлү буну. Так. Анан эми Кыргызстандан чыгып кеткен болсо, мен бир 7 жылга үстүнөн эле соттоп коеюн. Жолдош судья. Жолдош судья. Сырттан кандай мен түшүнгөн жокмун мен. Эми бизде ошондой мындай традиция бар да. Ким Кыргызстанда жок болсо, үстүнөн 7 жылга өкүм чыгарып коебуз, болду. Жүрөбүз. Неме? Міне ошондо Борончу Кудайбергенов кесилдиби? Ооба, кесилди. Mayli, неме? Тур эле, mayli. Бул эмес чоң эле мэрди 7 жылга кесип койду десең, анжанда бу кемел. В общем, ушул иш кылган адамга ушундай экен да, иш кылбаш керек экен адам ушул. Иш кылган адамдын үстүнөн иш козгойт экенсиңер да силер. Ошон үчүн иш деп аталат да, бул иш. Кыргыз сатирасы өнүкпөй атат, элге бир башкача күлкү керек, элдер күлбөй атат деп налыганыңардан башка куудулдар жылына бир жолу зорго жаңы концерт коюп атат. Мен ай сайын жаңы программа коеюн деп ушул күнү түнү издеп, иштенип, ушул сатираларды элдин алдына алып чыкса, келип алып дагы иш козгоп атасыңар де. Aynen. В общем, Мельскаме көзгө кыйын эле болду да. Киме көзгө? Мельскаме көзгө. Так айтчы, Мельскаме көзгө дебей. В общем, Мырзахматов экөөбүзгө кыйын эле болду деп атам, мына. Жолдош судья. Түшүнгөн жокпуз. Ал дагы мэр болуп келип иштей баштады. Унчук эле башкаларга окшоп былтый отуруп, жеп içip алып кетип калса иш козгобойт эле. Буга чейин канча мэр келди, эч кимдин үстүнөн иш козгогон жок, эч ким иш кылган жок. Мырзахматов келди дагы бияка эстелик, бияка фонтан, жолдорду асфальттап, эмнерге мынанча кылып көпүрө баштады эле. Андан аркасынан чукулап отуруп, аны кууп, акыры мынанча көпүрөнү мынанча кылып бүтүрүп койдуңар. Так, Тынар Курбаналиев. Siz özünüz korgop alın, başka biri aralashmay, makul? Hem aytıp koydun da. Tak, oş aytıp koyganın üçün sot bolup atat azdır. Oşala közgele kıyım oldu. Eğer dağı ruhsat çok söyley turgan bolsaң, anda bir 10.000 so'm kayıpka çıkan, makul? Ha boldu brat. Tak. Men sana brat emesmin. Keşir koy söylüyorsun diyor. Oşanda söyle. Tak. Paprovich'e söyle. Эми Курбаналиевке коюлган күнөөлөрдү. Курбаналиевга коюлган күнөөлөр боюнча 120 коюм бар деп Курбаналиев ачыктан ачык эле менин оюмча ушу депутаттарды эле айтып атат. Мен деле оюм эмес, ал элдин баарынын эле ою. 120 дегенде любой дурактын оюна келди, ошолор депутаттарды айтты. Жооп берсин. Жолдошу да. О жиндыга бирөөнүн ою менен соттойсуңар силер, далил. Урматтуу жолдоштор, сот процесси жүрүп атат. Бардыңыздар, ордуңуздардан туруп койсоңуздар. Сот идиот. Идиот эмес жиндиби? Сот идиот дебейсиңби? Не, бул туура эмес болуп калды. Эмес айтып калдым. Сот идут. Идут эмес эми айта албасаң кыргыз эле айтып койчу эми. Эми айткыча тетиги жинди келатат уже. Келатат ана. Соттун чыгып атканын да түзүк деп айта алышпайт эми. Сот идиот деп. Өзүң идиот болуп турбу? Мен азыр сотмун.
Бүгін сот процесін өткіземіз. Эми кыргызстандыктар үчүн сот бул жаңылык болбой калды, туурабы? Күнделе сот, анан билебиз, соттолуп атат деп. Маани бербей калдык да соткочу. Эми туура, ар кандай иштер, маанилүү, мааниси жок иштер боюнча сот болот. Сот болгондон кийин ошондой бизге келген иштерди карашыбыз керек. Мен кече бирөө сурайт, бул соттор эмнеге мондай кийип алгансыңар дейт. Эми сот болгондон кийин бирдеме алабыз да, туурабы? Анан алган нерсенин беките турган жери болуш керек да. Анан көбүрөөк алып келип берсе каяка салабыз. Мындайда жакшы, канча акчаны салып алып кете берсе, эч ким байкабайт, мынтип кете бересиң да, көрүнбөйт. Ошон үчүн ушундай болсо керек да менимче. Азыр мындай болуп калды. Мен соттон өкүм чыгарам. Мен камалат дегеним бар эле докторго жатып алат. Эми камайын десем анысы докторго жаткан болот. Анан ушу үй камагына дей берип өзүм да чарчап кеттим. Мындай бир сунуш кылайын деп атам. Сот менен докторду бир жерге бириктирсе окшойт тугандар. Биринчи палатадагы алып чыккыла дейм. Өкүмдү окуп туруп 4-чү палатага киргизин кой деп коем, болду ушунтип. Ушунда жакшы болобу дейм да. Бирок азыр боло турган сот бул башкача сот. Мындай процесс болгон эмес, Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат тугандар. Себеби доогерлер мындай башкача да. Биринчи жолу койлор доо арызы менен мага кайрылып атат. Койлор, ооба, койлор, кадимки эле биздин койлор. Алар мынтип кайрылып атат. Биз койлор кой жаралгандан бери, кыргыз жаралгандан бери кызмат кылып, бирөөнүн байлыгына, мүлкүнө кол салбай, бирөө менен мушташпай, качан сойсоңор ошонго даяр болуп, ушинтип жүрсөк, бизди жанагы Тынар Курбаналиев деген куудул каяктагы бир депутаттарга салыштырып, биздин аброюбузга шек келтирди деп жазышат алар. Биз ошол куудул ойноп чыккан интермедиядан кийин жайлоодо, талааларда, көчөлөрдө оттоп жүргөндө башка жаныбарлардын астында уят болуп атабыз деп жазышат. Эшектер бизди көргөндө, депутаттар десе, жаман уялып кыйналып атабыз. Ошон үчүн куудул Тынар Курбаналиевдин үстүнөн доо арыз менен кайрылып, Тынар Курбаналиевден бизге моралдык, материалдык ошол чыгымдарды өндүрүп берүүңүздү суранабыз. 100 тонна күн жара, 100 тонна беде чөп, 100 тонна саман деп жазышыптыр. Ушул сот процессин баштайлык, анда тоспосаңыздар, мамлекеттик айыптоочу Нарымбек мырза каяктасың? Так, бардыгы даярбы? Даяр. Анда айыпталуучуну алып келиңиздер. Эй, сен мунун не колун байлап келдиң? Biz ayıptalıp üstünde kol baylap geliyoruz. Мунун тилин байлаш керек, тилин. Нуаны байлам, Bunun öbürü böyle muştaşlığı kolun bayлагыдай. Öyle mi öndüsün? Так. Жолдош прокурор, адвокаты гана мунун. Жолдош судья. Курбаналиев адвокат албайм, өзүмдү өзүм коргойм деди. Акылым да жетет, билимим да жетет, өзүмдү өзүм коргойм деди. Анда озун чечип койду мундай. Кейиндер. Ана, Курбаналиев сөгүнүп атат, жолдош судья. Кайер сөгүндүм? Азыр сөктүңүз го. Енеңи деген жак чыккан жок. Жөнлө аяк чыкты, кейиндер деген жерлер. Так, товарищ Курбаналиев, значит, сам будешь защищаться, да? Жолдош судья, мен Кыргыз Республикасынын гражданины катары бүгүнкү сот процессин кыргызча жүргүзүүңүздү мен сизден талап кылам. Азамат. Өзү мындай кыргызга окшогону менен жакшы. Патриоттуулугуң жакшы экен. Мүмкүн калпакты чечип коесуң. Я, Калпакты мүмкүн алып коебуз. бул калпак, жолдош судья. Атаман калган калпак. Бул Малтабар калпак.
Bunu çeçkenge bolboydu. Bunu atam çeçpey giyip жүрдеген. Balam müşünü başından düşürmey giyip жүрgün деп айтқан мага. Çeçkenge bolboydu. Жақсы, жақсы. Между прочим, мен қалпақ кийбегендер менен сүйлөшпейм. Мына. Al келші мен қалпағымы. Емичі? Эми сүйлөшөбүз мынакей. Так, анда сот процесін баштайлық. Сотқа шақырылғандар бары толық му, жолдош прокурор? Так, биринчиден bu koylardın arasında bir gana Kurbanaliev'ke emez, janagı Kodaygan tigi boronçu Kudaybergenev'ke da жазылған. Oşonçuk tigi Kurbanaliyev поддельнигин таап келсе жакшы болмок. Мен сизден требует этем шуну. Так, қана, поддельнигин бар сенің? Бар. Менден сурайсыз да қана, мұны олар білет. Мұны олар сұрап та қана да. Қана бұның поддельниги? Азыр алып келем. Алып келем деген не? Сертерек кел қош Жаман келді. кіші белмейсіз екен. Азыр. Мына. Жолдос судья, мен түшүнбөй атам bu. Meni düşündü de otasın mı? Hey, özü gana. Bilmem özün jür desem, oşko desem, çalıp kasıran getele barmayım deyip turup alıp dedim, sezgen akşayım işte böyle orada. Hey, bu kanda öyle de bulacak mısın? Ya bul özü gazeteli uşinti öyle turup vermek mi var? Koşa cana siler kozgovatkan iş boyunca delinden koşa 5-6 kozgoçkalar koşa sekirip dur altından. Anam? Baldarım tosup olayın deyip çıksa bir balam niyesini odara süzüttür bir koçkar. Ha sekirip atıp bayağı koçkar bütün kaşağa indirip alıptır. Ana ne mal koçkar benim korumda turun hem bana gerek de apkürü izolatörge apkürüp kiralıyım. Ana! İzolatör dedi ana! İzolatör dedi Joldos судья. İzolatör de vatan. Öyle ne? O izolatör olsa izolatör değil de ne oldu? İzolatör dedi. Koydu izolatörge apıp giresin mi? Ama koyun bütün alıp gelsene o bu bayınsa cetele bar olayım hoşam. Yok bütün alıp gel. Joldos судья bunda kılınız. Buna prokurorda alıp bar bir Moldova okudu andayım Moldova'ya mı okutmuş gerek bir öge? В общем, Joldos судья ушудағы құтылғаны қалды. Не getirdin? Что-то... Мен... Ойымша... Sen oyundu bana gerek yok. Bana dalil gerek, dalil. Ana. А, болыптыр. Dalilin var yok bu. Болыптыр. Бұл бойынша дәлел жоқ екен. А жаңағы жаңғыз tekesічі. Теке жөнінде айтып атпайын, теке. Teken var bu. Maksakal al tekem var eken eldim bariyle bile жалғыз teke var eken. Ama? Tekesi olsa var. Tem böyle al teke kaçandan beri жүрген teke. Ana! Болды çıqqan çapmağına sizlerдағы. Жаман мені büyüsмегіле, Joldos судья, al teke atammen emez, o çoğ atam var da var bolçal teke. Al tekesi yok biz koy bakmayız. Oşo 120 oşo tekenin arkasından жүрді da ol teke. Ana! 120! Ana! Айтып атпайым, осыдан шығып атпайым. Tohtot Мені deme. büyüsме, ұшы құтылғаны қалды дағы. 120 адам tekeni айтып атпайым. Öyle ne mi? Hem 120 koyup olsa tekesi olsa aytat da. Ya aksakal hem elestedin Joldos судья. Eşikin altında teke ottu otsa. Siz gelip sorarsanız, buna teke seni gibi deseniz, ya bu tekemez at desem siz aytarsınız da cindisi mi değişti dur o. Ora? Haydi koyayım temboyla al tekesiz berkilerdi bağış невозможно. Между прочим, men uşul proses baştaların aslında oşo kişiye telefon menen baylanıştım telefon çalıp. Tak. Men uşunday mesele götürülörün bilgenmin. Men a kişiye ayttım uşunday degen bir kuduldun üstünden iş kozgawattım ele, karawattım ele. Buga sizin oyunuz kanday desem a kişi maga mıntip ayttı. Men bunu Kırgız satirasının öte bir jogorku dengeli dep bilemin. Bu demokratiyalı prinsiplerden en bir jogorku çegi. Her kim özünün oyun
Тем более кудул сатира менен айтканга укуктуу. Мен ошо баланы көрбөй жүрөм. Эгер көрсөм, өзүм бир колун кармап, бир белек берейин деп жүрөм деп айтты өзү. Неме? Ошар мынтип айтты бул. Ошор менен акаларыма, үкаларыма айтып кой деди. Ошентип айтты, ошентип айтты. Эмнеси бар экен мунун? Дагы кандай күнөөлөр бар? Жокпу? Жок. Ну жок болсо анда соттолуучуга акыркы сөздү берейин. Акыркы сөзүн сүйлөп кой. Ha men be? Ооба. Men Qurbanaliyev Tınar, Kırgız Respublikası'nın gражданины қатары, ушул куудулдук өнөрдү тандап куудулдук өнөрдү аркалаганыман кийин, Кудай канча өмүр берген болсо, ошол өмүрүмдүн аягына чейин элге жаңы күлкү, жаңы сатира, өлкөдө болуп аткан нерселерди, терс көрүнүштөрдү күлкү менен, сатира менен элге жеткирген. Колуңа келсе асман ташта бер. Азамат, Азамат. Так. Жолдоштор. Тынар Курбаналиевдин үстүнөн коюлган жалалардын бардыгы такталбагандыгы үчүн Тынар Курбаналиевди сот залынан бошотулсун деген өкүм чыгарамын. Рахмат. Так. Даканса бошона албайсың. Мен барбыр жогорку сотко чейин даттанам сени. Сагабы, сен экөөңөрдүбү, мунабы мылтык экөөңдү жок кылам мен. Жогорку сото өздөрүнөн бошобой атат. Так. Рахмат. Мен сага айттымбы, мен сени ушу камырдан кыл суургандай кылып алып чыгам дедимби? Ооба. Ама камырдан чыккандай эле болдум азыр ама. Болдуңбу? Ошондой. Камырам эс суюк камыр экен, байкадыңызбы? Bu kamırdı lan kılıp öyle meyda preş kılıp itke salıvere duran kamır eken bu şu. Tele kıyım vardı. Эгер дагы уруксат жок сүйлөй турган болсоң, анда бир 10 000 сом кайыпка жыгам, макулбу? Ha oldu bırak. Так. Мен сага брат эмесмин. Keşir koş yolda судья. Ошондой сүйлө. Так. По привычке söyle. Эми Курбаналиевке коюлган күнөөлөрдү. Курбаналиевга коюлган күнөөлөр боюнча 120 коюм бар деп Курбаналиев ачыктан ачык эле менин оюмча ушу депутаттарды эле айтып атат. Мен деле оюм эмес, ал элдин баарынын эле ою. 120 дегенде любой дурактын оюна келди, ошолор депутаттарды айтты. Так. Жооп берсин. Yolda судья. O cindiğe birön oyun mene sottuysunlar size dalili menin emez. Dalil. Жолдо судья, менин оюм, элдин ою, мына отурган элдин ою. Бул далил. Ошолор деле айтты. Так, отур, жолдош прокурор. Бул ушул 120 дегенде депутаттар деп айткан далил барбы өзү? Жок, жолдо судья. Депутаттар деп оозунан чыккан жок, бирок менин оюмча, элдин оюнча, ошол Сенин оюң менен мен соттоймбу? Далил барбы, далил? жок, менин оюмча. Сенин оюңду чөнтөгүңө салбы эле. Айткансың айткан эмессиңби? Yolda судья мындай болгондо. Эми 120 koyun бар болсо 120 koyun бар деп айтамбы? Туура? 150 деп айтамбы? Жок. 120 koyun бар деп айттым, сурады. Hem 100 ataman kalgan 120 koyu kalgan. Atam bu ay bolçu. Oşal atam 120 koyu kalgan mende. Oturçu. Yemi. Yani nem oşalar çiçalaydı ki de hem Kırgız 120 degen sanda aytmaşız gerek bu yüzem. Ya anday uyalatıken anday çiçalasa 120 olboy 60 bol olsun alar dikim koydu o da. Туура. 70 bol olsun. Эми 120 деп ошо якка алып баратат да бул. Эми коюм 120 olsa 120 деп айтам бу? Эми тигилерден 120 болуп атпайбы? Ошондо кыйтып алып барып туруп анан ошолорго такап атпайбы? Жолдо судья. Менин оюм ошондой. Сен оюңду бир жака апарчы. Sen oyun Далил барбы жокпу? Эми Далили жок. азыр эле айтты. Далил жок болсо демек, унчукпа.
Boldu. Tak 120 деген sandı aytkanга mümkün emes деген mizam жоқ. Eğer 120 koyu olsa bu 120 deb aytishga huquqi var. Bu ne 119 desin bundan keyin. 120 deydi de 120 olgandan keyin. Tak. Bul koyulgan günü negizsiz. Daha qanday günü ayt. Hazır ile aytты. Uşu 120'nın arasında hazır ile aytıp atat. Atam bay da atat. Hazır ile aytты. Atam bay. Otur şu. Dağın gülüp Atan koy bay bu. otursayım. Ya. Atan bay bu. Atam bay olsa bay da aytayım mı? Atam bay olsa bay deyim, kembagал olsa kembagал deyim. Uğru olsa uğru deyim, tuğru olsa tuğru deyim de doğru mu? Tura. Tura. Atam bay olgan. Ölüp kaldı o kişi. O kança yıl oldu atamın ölgönüne. Atam bay. Tura. Bağacaksa atam şoför de aytmapım, bele kalmak. Yok. Yolda stüdya. Siz men düşünmey kaldınız. Atam bay dep aytıp atpayım özüle. Aytıp atat ko, oğuzundan çıkıp atat ko. Atam bay. Atası bay olsa atan bay deyim ne deydi anan? Oy atam bay dep alıp barıp tigi şefke takılatpayım. Kanday düşünmey kaldınız. Öyle bizde atası bay olsa aytpak ele деген mizam çıkkan emes. Oy ötkönde toyda oturganda özüңüzde delе aytsam ушинтип ayttыңыз ko, ооба дебин. Al toy bolçal, bop turma. Bu yer proses bolup atasın. Neme ошентип атпайбы? Dalilin yok bunçukla boldu. Мен оюмча ошондой болду. Sen de oyundu bana gereği yok. Sen oyun Rahman Yanakem'in urganı var mı? Жок кандай? Бул кандай сүйлөп Atası bay olsa atası bay deydi. Anan ne deydi? Dürüst ne? Tak. Bu dağın negizsiz. Daha kanday Болуптур. Болуптур. Жана кашадан секирип кеткен кошкору жөнүндө айтып берсин анда. Айт, жана кашадан секирген кошкоруң айт. Otur şu. Ne koçkor sekirdi böyle. Vay aksakal emi koçkor sekirse koçkor sekirdi deyim mi? Eğer koy sekirgen olsa koy sekirdi deytelem. Ora. Türkçe'de dostlarım var. Oşalar toy kılıp men Türkçe'ye ketken men uyda çok olam. Men çokta al koçkor menden başkan ukbayt al. Ошо секиргендеги үйүңүздө белеңиz. Men Türkçe'ye toyga ketkem. Aha. Men toyga ketsem men joktuğumdan faydalanıp bayağı koçkor barıp sekiriptir kaşadan. Koçkor sekirgenken arkasında. Men Kırgız Respublikası'nın grajdaninin katarı bugünkü sot prosesin Kırgızça жүрgüzüңüzü men sizden talap kılam. Azamat. Özümünday Kırgızga okşu olgonu menen jakşı. Patriottuluğun jakşı eken. Mümkün kalpaktı çeçip koyarsın. Ya. Kalpaktı mümkün alıp koyarız. Bul kalpak joldosu ya. O ataman kalgan kalpak. Bul Malta var kalpak. Bunu çeçkenge bolboyt. Bunu atam çeçpey giyip жүрдеген. Balam üstüne başından düşürmey giyip жүрgün dep aytkan maga. Çeçkenge bolboyt. Jakşı jakşı. Mecburoçum men kalpak giymegenler menen süйлөшпөйм. Muna. Al geç ben kalpakımı. Yemişçi. Yemiş süйлөшөбүз мынакей. Tak anda sot prosesin başlaydık. Sotko çakırılganlar var toluk mu? Joluş prokuror. Так, биринчиден бул койлордун арызында бир гана Курбаналиевке эмес, жанагы кодойгон тиги борончу Кудайбергеновке да жазылган. Ошон үчүн тиги Курбаналиев поддельнигин таап келсе жакшы болмок. Мен сизден требуйт этем ушуну. Так kana поддельнигин бар senin. Бар. Men de suraysa kan bunu olar bilet. Bunu oldum surap da kanada. Kana bunun поддельниги. Hazır abi kelem. Taap kölem degen ne? Sırtın Tamam yaptın koş tamam geldi. hiç belmeyse gel. Hadi. Lan. Жолдос судья, мен түшүнбөй атам бу. Meni düşündü de otasın mı? Hey, özü kana. Bilmem özün jür desem, oşko desem, çalıp kasıran getire barbayım dep turup aldı, dedim sezgen akşaytmış işte böyle arın. Hey, bu kanda öyle de bulacak mısın? Ya bul özü gazeteli uşinti bile turup vermek mi baz?
Oşo jana siler kozgop atkан iş boyunça dele bul oşonda dele oşonda ölümüş bollu turup bergen başka iş değil. Kalganı men aytkan men жооп берем да. Так, бұл өзі Қырғызстанда bu? Жоқ бұл Кыргызстанда. Бұл по-моему чыгып кетти Кыргызстандан. Жоқ. Бұл Кыргызстанда жоқ. Қырғызстанда жоқ болса жолдаш прокурор. Мындай қылып, өзінше іш қылып бөлбөлүү бұны. Так. Анан эми Кыргызстандан чыгып кеткен болса, мен бір 7 жылға үстүнөн эле соттоп коеюн. Жолдос судья. Я. Жолдос судья. Сырттан қандай мен түшүнгөн жокмун мен. Эми бизде ошондой мындай традиция бар да. Ким Кыргызстанда жок болсо, үстүнөн 7 жылга өкүм чыгарып коебуз, болду. Жүрөбүз. Neme? Mine ошондо Борончу Кудайбергенов кесилдиби? О, кесилди. Mayli, neme? Tur ele, mayli. Ya bul emes çoğun oğlum, meridi 7 yılga kesip koydu o zaman, ancan da bu gemel ha. Opşum uşul, iş kılgan adamga, şunday eken dedi, iş kılbaş gerek eken adam uşul. İş kılgan adamın üstüne iş koz koydu kesin de sizler. Ошон үчүн иш деп атылат да, бул иш. Kırgız satırası önük beyatat, elge bir başkaça gülkü gerek, elder gül beyatat deyip nalığanlardan, başka kudular jılına bir yol zor kocan konsert koyuyorlar. Men ay sayın canı programma koyayım da uşul günü tünü izlep, işlenip, uşul satıralar diye elinin altına alıp çıksa, gel dağ iş koz koyatasınlar de. Aynen. Hopşu Melskeme gözge kıyınlı oldu da. Kime közgü? Melskeme gözge. Tak aytçı Melskeme közgü debey. Hopşu Mırzak Matüye gözge kıyınlı oldu da vatan buna. Жолдос судья. Түшүнгөн жокпуз. Aldağı mer olup gelip işteye başladı. Un çıkmayla başkaları olsa bıltıyı oturup cep içi alıp ketip kalsa iş kozgoydu le. Bu şeyin kanca mer geldi hiç kim üstüne iş kozgoyan yok. Hiç kim iş kılgan yok. Muzak Matüye geldi dağı bir yaka estelik bir yaka fantan yollarda asfaltta emniyerge mınan çıkıp köprü başladı le. Anlam arkasından çukula oturup anı kuup akırı mırança köprünü mınan çakır bitirip koydum hadi. Так, Тынар Курбаналиев. Siz özünüzdü özünüz korgop alın, başka biröөгө аралашпай, макул бу? Ya aytıp koydun da. Так, ошо айтып койгонуң үчүн сот болуп атат азыр. Oşöyle gözge. Так, Тынар, Ne? суббота күнү баламдын тою. Boldu şef. Өзүң алып барасың, а? Boldu şef. Liboy tay. Анан кийин. Той менен расчет болдук, а? Бияктан сот несенин, Boldu şef. макул? Toy mu? Toy olsa mağa koyup koyam. Üyleni toy, liboy toy. Bunu Abduldaki boronçular alpargan toylar ne mi ajrashıp ketip atadi. Ne? Nege? Bilmem, Jambılak alpargan toylarda balamça şuşup kalıp da tezele. Buna men özüm katıram toydu. Üyleni toy, yubiley, jentek toy, tuşuğa kesti toy, Berkinde kesti toy, opşum üyleni toydu, ötkörüp, jarını aytıp aka barıp nikesinden kıyıp koyup da kalasa. Liboy janır komplekt be. Demek özüң барасың. Дагынан башка бирөөнү жөнөтүп берсең айтып коеюн. Мына сотту башкадан дагы козгоп беришим мүмкүн, а? Boldu. Болду, сүйлөштүк, а? Болуп тур. Эми кочкор секирсе, кочкор секирди дейинби? Эгер кой секирген болсо, кой секирди дейт элем. Туура. Турцияда досторум бар. Ошолор той кылып мен Турцияга кеткен, мен үйдө жок элем. Мен жокта ал кочкор менден башканы укпайт ал. Ошо секиргендеги үйүңүздө белеңиз? Men Turkiyaga toyga ketkem. Men toyga ketsem men жоктугуман пайдаланып бая кочкор барып секириптир кашадан. Кочкор секиргенкен аркасынан кошо 5-6 коз кочкорлор кошо секириптир артынан. Анан? Балдарым тосуп калайын деп чыкса бир балам несин одора сүзүптүр бир кочкор. А секирип атып бая кочкор бутун кашага ийилдирип алыптыр. Ana ne mal koçkor benim korumda turun hem bana gerek de apkürü izolatörge apkürüp kraliçe. Ana! İzolatör dedi ana! İzolatör dedi жолдос судья. İzolatör de vatan. Öylenen. O izolatör olsa izolatör değil de ne oldu? İzolatör dedi. Koydu izolatörge apküresin mi?
Ama koyun butunu alıp gelsene, o bu bansa cetele bar olayım hoşam. Yok butunu alıp gel. Joldaş hocam, bunda kılınız. Buna prokurorda alıp bar bir molda okudu, ondan moldani hem okutmuş gerek bir öge. В общем, жолдас судья, ушыдағы құтылғаны қалды. Не кетір? Что-то... Мен... Ойымша... Sen oyundu bana gerek yok. Bana dalil gerek, dalil. Ana. Болып тұр. Dalilin var yok bu. Болып тұр. Бұл бойынша дәлел жоқ екен. Жаңағы... Жаңғыз текесічі. Теке жөнінде айтып атпайын, теке. Teken var bu. Maksakal al tekem var eken, eldin bariyle bile жалғыз teke var eken. Ama? Tekesi olsa var. Tem böyle al teke, kaçandan beri жүрген teke. Ana! Болды шыққан шаппағына сіздердағы. Жаман мені büyüsmekle. Joldaş судья, al teke atam emez, o çoğ atam var da var bolçal teke. Al tekesi yok, biz koy bakmayız. Oşo 120 oşo tekenin arkasından жүрді da. Ana! 120! Ana! Айтып атпайым, осыдан шығып атпайым. Toxtot Meni deme. büyüsme. Uşu құтылғаны қалды дағы. 120 adım tekeni айтып атпайым. Öyle ne mi? Hem 120 koyup olsa tekesi olsa aytat da. Ya aksakal hem elestedin Joldaş судья. Eşikin altında teke ottu otsa. Siz gelip sorarsanız, buna teke seniki mi deseniz, ya bu tekemez at desem siz aytarsınız da cindisi mi değişti tura o. Sonra? Haydi bayım temboyla al tekesiz berkilerdi bağız невозможно. Между прочим, men uşul proses başlaların aslında oşo kişiye telefon menen baylanıştım telefon çalıp. Tak. Men uşunday mesele götürülörün bilgenmin. Men a kişiye ayttım uşunday degen bir kuduldun üstünden iş kozgawattım ele, karawattım ele. Buga sizin oyunuz kanday desem a kişi maga mintip ayttı. Men bunu Kırgız satirasının öte bir jogorku dengeli dep bilemin. Bu demokratiyalı prinsiplerden en bir jogorku çegi. Her kim özünün oyun, temboyla kudul satira menen aytkan hukuktu. Men oşo balаны görбөй жүрөм. Eger görsem özüm bir kolun karmap bir belek bireyin dep жүрөm dep ayttı özü. Neme? Hoşar mint var benim nemesi. Дәлел. Жолдас судья, менің ойым, елдің ойы, мына отырған елдің ойы. Бұл дәлел. Ошолор деле айтты. Так, otur, жолдош прокурор. Бул ошол 120 дегенде депутаттар деп айткан далил барбы өзү? Жоқ, жолдас судья. Депутаттар деп оозунан чыккан жок, бирок менин оюмча, элдин оюнча, ошол... Senin oyun менен мен соттоймбу? Урматтуу жолдоштор, сот процесси жүрүп атат. Бардыңыздар, ордуңуздардан туруп койсоңуздар. Сот идиот. İdiot emez şimdi mi? Sot idiot değilsin be. Не, бу туура эмес болуп калды. Bu mesele aytıp kaldım. Сот идут. İdiot emezim. Ayt almasan Kırgız sel aytıp koyacağım. Не, айткыча, Келейді аттап тетиги қой. жинди келатат уже. Келатат. Sottun çıkıp atkanın da tüzük деп ayta alışpayt değil mi? Sot idiot dep. Özün idiot boltur mu? Men azı sotmun. Bugün sot prosesini ötközөбүз. Эми Kırgızstanlıklar üçün sot bul жаңылык болбой калды, туурабы? Күнделе сот анан билебиз, соттолуп атат деп. Маани бербей калдык да соткочу. Эми туура, ар кандай иштер маанилүү, мааниси жок иштер боюнча сот болот. Сот болгондон кийин ошондой бизге келген иштерди карашыбыз керек. Мен кече бирөө сурайт. Бул соттор эмнеге мондай кийип алгансыңар дейт. Эми сот болгондон кийин бирдеме алабыз да, туура. Анан алган нерсенин беките турган жери болуш керек да. Көбүрөөк алып келип берсе каяка салабыз. Мындайда жакшы, канча акчаны салып алып кете берсе эч ким байкабайт, кете бересиң да, көрүнбөйт. Ошон үчүн ушундай болсо керек да менимче. Азыр мындай болуп калды. Мен соттон өкүм чыгарам.
Мен камалат дегеним бар эле докторго жатып алат. Эми камайын десем анысы докторго жаткан болот. Анан ушу үй камагына дей берип өзүм да чарчап кеттим. Мындай бир сунуш кылайын деп атам, ушу сот менен докторду бир жерге бириктирсе окшойт тугандар. Биринчи палатадагы алып чыккыла дейм. Өкүмдү окуп туруп 4-чү палатага киргизип кой деп коем, болду ушунтип. Ушунда жакшы болобу дейм да. Бирок азыр боло турган сот бул башкача сот. Мындай процесс болгон эмес, Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат тугандар. Себеби доогерлер мындай башкача да. Биринчи жолу койлор доо арыз менен мага кайрылып атат. Койлор, ооба, койлор, кадимки эле биздин койлор. Алар мынтип кайрылып атат. Биз койлор кой жаралгандан бери, кыргыз жаралгандан бери кызмат кылып, бирөөнүн байлыгына, мүлкүнө кол салбай, бирөө менен мушташпай, качан сойсоңор ошоңго даяр болуп, ушинтип жүрсөк, бизди жанагы Тынар Курбаналиев деген куудул каяктагы бир депутаттарга салыштырып, биздин аброюбузга шек келтирди деп жазышат алар. Биз ошол куудул ойноп чыккан интермедиядан кийин жайлоодо, талааларда, көчөлөрдө оттоп жүргөндө башка жаныбарлардын астында уят болуп атабыз деп жазышат. Эшектер бизди көргөндө, депутаттар десе, жаман уялып кыйналып атабыз. Ошон үчүн куудул Тынар Курбаналиевдин үстүнөн доо арыз менен кайрылып, Тынар Курбаналиевден бизге моралдык, материалдык ошол чыгымдарды өндүрүп берүүңүздү суранабыз. 100 тонна күн жара, 100 тонна беде чөп, 100 тонна саман деп жазышыптыр. Ушул сот процессин баштайлык, анда тосуп алсаңыздар, мамлекеттик айыптоочу Нарымбек мырза каяктасың? Так, бардыгы даярбы? Даяр, даяр. Анда айыпталуучуну алып келиңиздер. Эй, сен мунун не колун байлап келдиң? Биз айыпталып үчүн ушинтип кол байлап келебиз. Мунун тилин байлаш керек, тилин. Нуар байлама. Bunun öbürü böyle muştaşlığı kolun böyle kadar. Öyle öndüsün. Так. Жолдош прокурор, адвокаты кана bunun? Жолдош судья. Курбаналиев адвокат албайм, өзүмдү өзүм коргойм деди. Акылым да жетет, билимим да жетет, өзүмдү өзүм коргойм деди. Anda ozun şey çıkmıyordu bunun. Кейиндер. Ана, Курбаналиев сөгүнүп атат, жолдош судья. Кайер сөгүндүм? Азыр сөктүңүз го. Енеңи деген жагы чыккан жок. Жөнлө аяк чыкты, кейиндер деген жерлер. Так, товарищ Курбаналиев, значит, сам будешь защищаться, да? Жолдош судья,